Lapan kutno ia ke district level inter-school Subroto Cup football tournament hari boy hakaba ke Nongjeri Presbyterian Secondary School kelayo ia ke jingjob habaro ar ki kerdan jong ke under 17 jong ki kena shenrang bat kentai. Aga jong elek kai jong ki kena kentai ke Nongjeri Presbyterian Secondary School kelala ban penrem ia ke Christian Higher Secondary School da ke Wale go lanot. Kat bah ha ke liang jong ki kena shenrang ke Nongjeri Presbyterian Secondary School kela job ha ka jing shoot penalty hadien bakile khat marshi goal bat kan Nehru Memorial High Secondary School. Ha ka jing kai final jong ke kerdan under 15 jong ki kena shenrang ka Mountaineng UP and Secondary School kelala ban penrem ya ka Minken Christian High Secondary School da ka Wego lanot. Ha ka ne ke Lempung la sakhi ya ka jing don lang jong Assistant Director ke Tenat Sports and Youth Affairs uba ki pasa Kikan huan ki bala ladu ha ke Lempung kin sami khmat na ka ribhoi ha ke state level Subroto Cup ha shillong. Mentangi